President wa kale vho-Jacob Zuma vari mukomishinari wa kale wa zwa ndulamiso vha tea vha tsireledza sa mufariwa na u tevhedza ndayotewa kha khanedzano dzi dzavho hone khothe khulwane ya khaṱhululo. Vho-Zuma vari mulayo wa zwa ndulamiso wo ṋea maanḓa mukomishinari uri vha dzhie maga o katelaho u ṱhonifha, u tsireledza na u tevhedza ndayotewa ho sedzwa pfanelo dza mufariwa dza u swikelela tshumelo ya dzilafho na u sa kumedzelwa kha zwithu zwa tshiṱuhu na ndatiso i tsikeledzaho. From what the ruling which has been made by the High Court, I do not foresee him succeeding with the appeal. I think maybe the High Court only granted him leave to appeal just for them to bring certainty and also finality in the matter. Because you will also remember one of the reasons which was given by the Commissioner, Mr. Fraser. He said that he gave Mr. Zuma a medical parole so as for him to avoid an unrest which was taking place in Durban. The fact that there is no any medical evidence that says the former president is not was fit to stand the rest of his sentencing. So the court may decide, in as far as the medical parole is concerned, having looked at what will be presented, the court may still be likely to find in his favor, depending on the medical evidence. Maola ndiye vho-Zuma vagwevela u dzula dzhele miṅwedzi ya 15 nga khothe ya ndayotewa kha mulandu wa u sa tevhedza ndaela ya khothe ya u ḓivhonadza phanḓa komishini ya u ṱoḓisa u langiwa muvhuso ya zondo. Naho zwo ralo, mukomishinari wa kale wa ndulamiso vho-Arthur Fraser vho fola vho-Zuma nga parole ya mutakalo kha tshifhinga tshi sa fhiri miṅwedzi mivhili vho farwa nga nnḓa ha makumedzo a bodo ine ya eletshedza kha zwa parula dza mutakalo. Vha Helen Suzman Foundation na vha DA vha khou ṱoḓa tsheo ya vhufola vho-Zuma nga parole ya mutakalo i tshi dovha futhi ya lavheleswa na humiselwa murahu. Izwi zwiimiswa zwivhili zwina tshifhinga tsha u swika kha ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Fulwana uri zwi vhe zwo no swikisa khumbelo yazwo khothe khulwane ya khaṱhululo.